Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset ti seryeta yu ita alawas ana pauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Jonah, Nakaragrag saka, gaputag ko'y kuyog tamanan nagpaspasyal ita dito'y park. Kuma, kanayan ta naragsak, Alfred. ketuin mo Jonah mahal. Kanayon tamat anaragsak, gapotag pimping na tagta. Uray siya, nakaragragsakak no agkuykuyog ta. Umay ka nga rodan, ituloy tan tagpasyat. Kalpasan na, mapantan tumangan iti paborito ta a restaurant. Sige, ijay abanda ti papanantang. Adoy ti Diyos, Manong Ramil. Agpalamiis ka, kabayatan ti panagsarsarita ta. Nagdagaang mat ngaming ti panawon. Agyamanak analin. Katagyamanak. Gaputan nakasarita ka matlanyan. Apay, Manong, anya ti kunam akayat mo nga ibaga kanya. Ading. Kwa. Kaya't kula ko maakumustahan ti datdaton ko kan kangayat. Katsapay la kuma. Tadamat namnamak di tapusom. Kuha, Manong Ramil. Bay anak kumapay amang tingiting iti husto arik na. Awan parikot ading ko. Nakasagaan ak nga aguray. Nga uray kasanupay kabayag. Gaput ay ayatan ka unay-unay. Agyaman nga rod no kasta, Manong. Eso apasensya ka na. Masapul nga min atingitingak anaimbag ti husto arik na. Tapno awan to ti pagbabawyak. Kas nakunakon, nakasagaan ak nga aguray, taay-ayatan ka unay-unay. Good morning, Jonah. Blooming ka ita, Madlawa talaga ti in love. Good morning matkan ka, Gemma. Sika talaga, sutilan nakmanan. Ngam, wan mo ta? Jack ilibak ang naragsakak. Gaputa nagkuyog kami manan ka ni Alfred idi Kalman, ang nagpaspasyar idi parke. Kunak tupay ka. Madlaw-launay anaragsak ka iti relasyon yo ka ni Alfred. Wen Gemma, katsapay la kuma. Tawan to ti panubok asaan mi amabailan. Anya di kayat mo asawan? Siyempre, adalat na dagiti dumtang apanubok iti relasyon mi. Kat idawdawat ko asapay la kuma. Taagbalin kami anatibker no dumtang mandayta. Si kakit di mat. Kat syempre mat kabailan yo gaputa agin inayat kayo. Saan ka di? Awan duado iti dayta, Gemma. No kasta nga rod, di ka unay agpampanunot iti negatibo. Pagtalinay din niyo ti panagtalakyo iti tunggal maysa. Wen Gemma, kat agyaman iti dayta apalagip mo kanya. Awan anyaman na. O ala, umay kan. Agtrabaho tan gaputa alas 8 iti agsapa. Inton madamdaman tuman ti panagin ni storyata. O sige nga ron, agtrabaho tan. Ang mga numaumtan ta. Oh, Alfred, adda ka magayam. Sigurado asuko naman ni Jonah. Husto ka, Annalyn. Talaga sukunak tigayim mo. Gaputada pa pananmiita. Ay, sana all. Siyak kumamat ti masukon kan maitulod iti inaldaw. Dumtang tumat lang dayta itibiyag mo, Annalyn. Iti dayta kinapintas mo. Imposible mat nga awan agar-aram kan ka. Jack ili ba? Adamot kit di dagiti agdat-daton kanya. Ngamawan mat ngaming sumugar adut-dut ko kadakwada. Anya? Sika talaga. Napili kan tumat ngamin. Saan ka akas ni Jonah agayim mo, asaan ang napili? Saan mat Oh, aday tan ni Jonah. Intayon, makikuyugak kada kayon arumor dito opisina. Okay, umay ka nga rudan. Sabtantan ni Jonah, kat agkukuyog tayon arumwar dito eh. Nagatang yu kadi aminan nga agas yu, tatang. Wayne, Jonah anak ko. Katagyaman nak itiinted mo apaggatang ko Awan anyaman na tatang. Rumbang lang ada kami mat ita nga anak yu ti agserbi kada kayo. Nang runa ita, tama nagsaksakit kayo. Agyam-yaman nak iti apaw. Gaputa na sisingpet kayo nga anak ko. Nupay nasapa apim mo sa iday di marina nga inayaw.
Nagbalin kayo latta na saya at nga anak. Gaputa kasta ti insuruyo kada kami nga agkabsat, sipod babasit kami. Iso arumbang lang nga rod, nga iso mati aramidan mi. Gaputa iso ti rumbang anak ko. Ay wen gayam, awan ka di pa'y plano yung agsimpakin ni Alfred. Kaya't ko kumamit ti na makita dagiti agbalin nga apok. Awan pa'y tatang, kayat mi asaganaan anaimbag ti panagkalay sami. Ti kayat mi, tay adan tumutan pangrugyan mi intun agkasar kamin. Sa bagay, ngem di yu ibaybayag gaputa magagaran ako na madan iti apo. Wan tatang, madanon tulat taday ta abanag. Hoy! Ay! Unay kat dayta na pa nakagigtot mo, Annalyn? Anya kamutin manang. Apay akilaat nga da ka di talikudak. Agmay may sa akla ang itay dito'y balay. Ngam kilaat kit din ang nagsao ka di talikudak. Kasano nga min, amadlaw na. Kat nakaturong mati imatang mo, di taladawan, tay limod nga iayatam. Anya, saan mo't amanang? Anya saan? Kat nakitak pa yan nagdadad tiluam, gaputan nakita ba nag-sweet da ka ni John na anobya na? Di mo unay pigsaan tiyag sa umanang. Ang mga nod da makangag nakababain. No di mo kayat nga da sa bali ang makadlaw, isabdang mo ti pa nagpanpantasyam kan kwa na. Awan to ti makaamu manang. Di na kumamit lapdan. Gaputa da ito'y laangan ti mabalin ko nga aramidan. Amok nga min apulos ajak mapaayat. Gaputa amok no kasano ti panagayat na kini Jonah. Kan may sa, amok ngagpinpin na tigdaunay. Ay, unay kamat ngaminan. No apay mo't at ipay nobyo ti gayem mo ti inayat mo. Awan mabalin ko. Gaputa jak mo't maisuro da ito'y pusok nga agayat iti sabali. Ne, si kamat gayam ti masabat ko, Manong Ramil. Wanjo na, ating ko. Mapanak man nagpasyar di tabalay da Annalyn. Kaya't mapan ko itad dagito'y bunga tinatan kan prutas, aparakan ko na. Wow, nag-sweet kamutan, Manong. Madamag ko man laang. Agdat-daton ka kaditi gayem ko? Wala ding. Medyo nabayag mo tan nga agdat-dato na kan kwa na. Kaya't barang addan tumot banagan, ti ayat ko kan kwa na. Ala, lalaingam nga rod ti agdaton, Manong. Kaya't kaapara ka ni Annalyn. Gaputa na singpet kan nagagat ka. Ay, agyaman no kasta ading. Kaya't numabalin. Tulungan nakman. Tapno mapasungbat ko tigayem mo. Day talagayam. Bayam, Manong. Tulungan ka man nga agpayso. Barang sungbatan na kanton tigayam ko. Annalyn, umay kan. Datati agkuyog, kaputain mo ng dagiti lovers itay. Kaya't mo asawan, sinukon manan ni Alfred ni Jonah? Katuan Apay, saan ka kadipay anayruam kadakwada? Kanayon mat asukunan kan itulod na dito'y opisina, saan ka di? Apay, saan da nga taamaong uma ititunggal maysa? Anya? Apay mat anay baganday ta. Kasano? Tunggal bigat, malam, kano awan sarat tayo dito opisina, kat isuda ti agkuykuyog. Natural laang akasta, gaputa agayan ayat da. Kan maysa, itugtugot da tayo mat no daduma kadagiti pagnada, saan ka di? Kas kumainton bigat. Inawis da ka mat, saan ka di? Wan, inawis da, gaputaman sarida ka numanon. Nag-sweet da nga ron. Kuma, adamat nobyo ta, tapno adamat partner ta, kumuykuyog kadakwada. Ni ko ma-Alfred, di kaya't ko anobyo. Oh, ada ka di magbagam, Annalyn? Ay, kunak, adan tumatlat ta, ngam saan pa'y siguro apanawan. Sa bagay, kusto ka matkit di. O alang arudan, mapantan, ang mga numaabutan tapay itinapig sa tudo. Alfred, kumita ka itiror da iti amon. Nagpigsamot gayam ti todo. Sigurado ang marigatan tang agawid no kastoy. Sapay agmotor ta. Sumarding tumot lang day tainton madamdamay. Agpasyar tapay dito'y mall. When mo, mapantagid din nag-dinner.
Sige nga, Rod. Mapanda pa'y mangan. Sakbay nga ituloy, tatiag pa siya. Hello? Ha? Adda kayo matgayong dito yung mall. Imagas kami kini Gemma dito eh. Kaputa nagpiksamot ng titudo. Wan nga, Rod. Umay kan, Annalyn. Ditan singaan ti pa nag-date da. Saan kayo mat makasinga? Ala, pag-ururayan tayo iti panagsardeng titudo. Intayo kid din nag-dinner. Ha? Agpaiso, Alfred. Ilibre na kami? Anya ka kadi, Annalyn. Intakit din. Intayukit din. Mangan tayo pa'y kabayatan ti panagiin ni istorya tayo. Sige kayo. Agpasugnudak no paayon nyo ti awis ko. Anya? O alang nga, Rodan. Mapantayon. Bareng sumardeng matladagos tinapig sa atudo kat makaawid tayon. Una yan. Nakapigpig sa lat naman titudo. Naimbaglakit din. Taad na to'y dakil apayong ko. Ay na, nakaragrag sa kakita. Gaputa na gabay kami kin ni Alfred ang nagtugaw iti panganan itay. Kaslama itay tayo, di pa nagrek na. Hoy, Annalyn. Sa dino ka di pa lang, di pa panam, nagpigsa lang arudan dito do. Ay sus, nalabsak mo't gaya man ti balay ni. Ay, agawid akon manang. Jak mo't nadlawan ang nailabos ak gaya man. Ala, sumra ka kid din. Agim imagine ka man siguron, iso ana ilabos ka. Ni manang mo't. Ala kid din. Sumrakan, kanay, ingkag sukatan, gaputan na basbasakan. Ay, un manang. Ay, un gayam. Ipapudutan nakman nga rod iti danong, taag kape ang apaman ang makadigusak. Wan, matungpal, senyorita. Ni manang mo't. Alaki din, ingkag digusan. Tapno saan ka ang maopran, katamangan no agsakit ka pa'y. Hello, Gemma. Aping imawag ka. Kayat ka lang ako mustaan. Sigurado anabasa ka matlaan. Kaputa nakapigpig sa titudo itay. Wen nga rod, medyo adayo pa'y mat nga minti mapagna, sakbay amadanon ti balay mi. Angam indi guskon, may atirik na. Di nakpakadanagan, friend. Mayat ba't nga rod no kasta? Ngam, dadyo na kan Alfred nga ta. Nakaawid na mo ilangatan? Diyak mo. Ngam nakuna ni Alfred itay. Ano saan asumarding titudo? Maturog dalangan ka ni Jonah iti hotel ti mall. Anya, ay sana mabalin. Sana mabalin na maturog da Jonah kan Alfred iti hotel. Ah? Apaya ka sa ti reaksyon mo. Agsina damat iti kwarto no bilang? Ah? Ay, kasta ka di. Nasaya at mat nga rod no kasta. Ay, saan nga min arumbang agkaturog da. Gaputa saan da pa'y mat nga agasawa. Sobra mo ti reaksyon mo, friend. No saan ka lang at ang ama mo? Amang ano panunutat nga da pa naggustom ka ni Alfred. Anya, uy, tila ibagbagam mat Gemma. Isaksakit ko lang ang tigayam ta. Anya ti amo tayo. Amangan nulok ko ni Alfred no adan mapasamak itinagbaitan da adida pa'y nagkalaysa. Angaw ko kadilaan. O sige nga, Rodan. Maturog tan. Bye. Good night. Kastamat kan ka, friend. O sige nga, Rodan. Maturog tan. Tamasa patamanan nga agtrabaho inton bigat. Tatang, saan ka no ang makaawid ita ni Manang Jonah? Gaputa napigsa titudo. Saan ang maitulot ni Manong Alfred? Gaputa motor laang tilugan da. Kahit pagturuganin nga ni Manang Mau. Maturog dala ka nun ijay hotel, tatang. Anya, hotel ko nam. Wen tatang. Hangem di kay agdanag. Gapot agsina da iti silid. Nakita kitay ni Manang Jonah. Single room ti ayan na. Iso ang natalgad ti kabsat ko, tatang. Ay, nasaya at nga rod ano kasta. Sige, ingkamit maturugayin tapno makainanakan. Alfred, kunak man no nakaturog kan. Apay ngay may kapalang dito silad nga ayan ko. Pastragan na kumapay. Kaya't kapay nga minakasarsarita. Sige sumrat ka nga rod. Ala, umay ka. Agtugaw talatan dito'y kama, kabayatan ti panagsarita ta. Jonah,
ipatpatag ka unay. Apay nga inarakot na Alfred. Pangaasim, ibatan na kuma. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauwan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimot direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di masakbayan. Ti napalabas, agayat launay ni Ramil ken ni Annalyn. Isuasaan ang maumuma amang paspasyar iti balasang. Nga uray kanayon nga ibaga ti balasang. At tingitingan na pa'y iti husto, ti marikrik nana. Iti may sa amalam, narabyan da Alfred ken Annalyn. Gaputan abutan da iti todo. Nagdesisyon nga rod dagitoy, amaturog iti hotel. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Alfred, apay nga inarakot na. Ibatan na kuma. Kung ako nagsarsarita talaang. Pasensya ka na. Nailuyo sa klaeng. Ay ayatin ka ngamin unay. Ala, agtugaw talaeng. Ket agsarsarita ta. O sige, ngaminton madamdama. Agsublikan ton ijisiled mo ha. Diyak ngamin kaya't makaramid ta itibanag asaan pa'y arumbang. Maawatan ka, Jonah. Ket pasensya ka na talaga, ha? Sapay la ko, ma. Tadi mo pag-arupan na kung gundawayan ka. Amumat, adakkel ti panagraam ko ken ka. Amok day ta. Diyak lang amin kaya't mailawan ta. Laglagi pam, ado pa'y dagiti plano ta masapol matungpal. Ngam, di mo ko mapagduaduan ti panagayat ko ken ka. Diyak to pulos agduado, ha, Jonah. Mamati ak anapudno ka iti relasyon ta. Sige nga rod. Aginanakan. Good night. Good night, Alfred. Katlaglagi pam akanayon nga ay ayatan ka. Ay ayatan ka matunay, Jonah. Ikarik ngagbalinak anatibker kadagiti di maliklikan adumteng apan nubok. Kasta akmat, Alfred. Kat kadwata ti Diyos iti amin a plano kan arataat ta. Ay, Robin. Ngamjak mo't na makaturog. Saan kit din ang maisina iti panunot ko da John kan Alfred? Naturog da iti hotel? Anya nga tandar aramidan da ita. Ay, anya matan. Nagalas ti kastoy ang mapampanunot ko. Anya pa'y lang ter aramidon dito'y salas, Annalyn? Sapay ag kuti-kuti day tabibig mo. Agtanta na mitim ka, adi mo't nga rod maawatan. Ni manang mat. Baybay ang nakadilat na. Talaga asaan mo ang maawatan ti itanta na mitim ko. Ingkakit maturugan. Masapa ka pa'y ama pa nagtrabaho inton bigat. Anya? Si kakit di ati mapan maturog. Tanasapsapa ti serrak mo ngam iti siya. Na, unay day tanasin na ay. Apay, adaya parikot mo. Manang, nagsakit. Ni, anya tinasakit? Nabara ka kadi? Saan mat? Kunaklakit din no agurigor kan. Gapo iti pa nakabasam iti todo itay. Apay, anya tinasakit? Tuy pusok, manang. Apay, nakitam ka di manin as sweet da Jonah kan Alfred. Iso akasta ka. Sigod matakas, Jada.
Ngam sana da ito ti pakasaktak na unay. Kat, anya nga rod. Ibagam atap na maawatak. Masaksakitan na. Kaputa naturog da iti hotel. Kaputa sanda na nakaawid. Kapu iti kinapigsa ti todo. Kat, anya ti parikot mo dita. Amangan no. Mailawan da. Kat inton bigat. Ibagatan ton nga kalaysada. Nagsakit. Ay, patsyak, asaan ang mapasamak dayta. Amo tayo mo't anatak ng ababae ni Jonah. Kat patsyak, adinan to aramidan dayta. Gaputa saan da pa'y mo't anak kasar. Saan man ngamin atila pang panunutam. Ala, ingka kat aginanan, gaputa amang ano na bannog kalaang. Good morning, Jonah. Good morning, mat friend. Ay, medyo naladawak. Tanapan ko pa inala to uniform ko ijibalay. Kat, kumusta ngay? Kumusta, ti? Tirabi iyo ka ni Alfred ijay hotel, ah? Ay na, amok, so tilanak manan. Ngam ibagakken ka, awan pa'y napasamak kada kami, gaputa iresrespeto nak ni Alfred. Angaw ko kadilaang. Am-amo ka unay. Isu nga amok asaan ka abasta agaramid iti banag amabalin a pagbabauyam. Wen, pudno dayta, best friend. Pudno nga dalaan dita ti sulisog. Ngam adda ni Apo Diyos amang patpatibkar kada tayo. Ay na, nagtak na nga talaga ti best friend ko. No pa'y kasta, jak ibagbaga sa anak to apulos ang makaaramid iti bidot. Ngam, sapay la kuma, taigiyan akanayon ti Apo, tapno itilat tanalintag ti dalanak. Wen Jonah, ket dayawan ka, gapo iti dayta ka panunutam. Oh my God, rugyan tan ti agtrabaho. Tatang, natumaryo ka di amin ng dagiti agasyo itang agsapa? Way, anak ko. Kitagyaman nak Nasayaat nga rod no kasta. Ina ko nagtrabaho. Nakasagana mo't amin ng ditati kanan kan meriendayo. Ipapudot yon tulangan. Way, anak ko. Ngamsaan ko man arumba nga inaramid mo amin dagita. Gaputa ka ba ilakpay mait? Tapno adda ko mamut exercise ko. Agpag napagna kayon tulatan dita arubayan, tatang. Narigat ngamin no ado ti trabahon nyo. Gaputa ang mga nukumaron tumanan ti asmayo. Narigatan. Sapay agmay-may sa kayo mat nga rod dito'y balay. Saan met siguro? Ang mala, agyamanak. Gaputa mariknak ti kinapatag ko kada kayo nga kabsat. Awan anyaman na tatang. Talagang ipatpatagda ka. Gaputa si kalaangan tinabati kada kami. Alang arudain, hingkanta ang mga numaladaw ka. Di nakpakadanagan dito'y balay. Awan ti dakes ang mapasamak kanyak. O sige nga rod, tatang. Ngam anyaman ti sitwasyon mo. Basta awagan da kami lata. Gaputa damot cellphone nyo. Apa yun, Annalyn? Di ka mo pa nagtrabaho? Aldawan. Ngamawan pa'y matrorobuatam. Kasladyak kaya't timapan iji opisina mi itamanang. Amangan no ipadamag ni John ang agkasardan kin ni Alfred. Kat masakitanak laang. Anya? Anya ka din ti mapaspasamak kan ka. Annalyn, di mo't imbagak ka asarda nga mon apagpanpantasyaan ni Alfred. Gaputa nobyo day jay tigayim mo. Diyak ngamin maliklikan tag panunot kan masakitan manang. Kat anya nga ro ti planom. Awan, anya kumangay. Anya nga tano umakar kalaangan iti pagtrabahuan. Tapno maliklikam ang makita dagiti dua. Saanan manang? O sige, inakagrubwatan. Agpaladawak laang asumrap ita. Ngam, sigurado ka, kabailam. Wen manang, di nakpakadanagan. Kabailak da ito'y. Lumabasak pa'y tata. Sige laeng, Annalyn, balasang ko. Ngam kabarbaruman, naladaw ka itaas umrek. Ay ko nga min tata. Naladawak anak kariing. Ay kasta. Nagsangsangit kan sama at balasang ko. Kasano anadlaw na.
Ay, kwa. Saan tata? Adala ng kagat iti matak. Iso ako nayo alimtag. Ala, ingkan. Tapno saan ka akarkaro amaladaw? Datapay lang ti agidan ang mangal daw ita. Nag-half day nga ni Gemma, gaputada ka no emergency di balayda. Ay nga nga taki sumaruno nga ibaganan. Ibaganan samutan nga kasardakin ni Alfred. Kabaulak nga tanubilang. Oh, apay adinak matlasong bata nan, Annalyn. Ada ka di pa kariribukam? Ah? Ada ka di ibagbagam? Ay, pasensya kan. Ada lang amin pampanunuta. Apay, ada parikot mo? Ah? Ay, awan. Pasensya kan. Adala na lagip ko. Iso adi ka na sumbatan. Ang, ay nga di bagbagam? Kunak, doata pay laang nga agidan ang mangal daw, gaputawan ni Gemma. Ah, ay uwan ah. Sige nga Rudan. Mangantan, tapno saan ta amala daw nga agsubli iti opisina. Agyaman na ka, Gemma. Gapot tayo manugot ka akaduan nak dito'y balay. Awan nga min ni Manang Jenny. Napan iti seminar. Kat duwang aldaw na itay. Katwan Annalyn. Awan mat aramidag. Ken may sa, agpagayam tamat. Isong awan rumba nga pagdanagam. Maala, maturog ta nga Rudan. Agabay tan dito'y kama. Sana balit ang nalawa mo. Wen ay. O sige nga Rod. Good night, Annalyn. Noda ka sa pulam. Riingan naklaang. Wen, di nakpakadanagan. Gapota kabisadok matan dito'y balayo. Numapanak lang agbanyo. Ang adaman pa'y gayam damagak. Anya day na. Sapay lako matadinak kagura ah. Di mat, agdat-daton kan ka ni Manong Ramil? Awan. Ngam. Awan mat nga minriknakan ko na. Mabainak lang amin amang paay. Gaputan na singpat. Ngam, apay. Ada ka di sa bali nga ay ayatam? Kwa, Gemma. Oo ala. Saan kan apilitan amang songbat iti dayta? Sige, maturog takit din. Manang Jenny, ada ka matgayam dito seminar ngay mayak. Wan, ading Lorraine. Kat maragsa ka na, gapot adda ka mo't ditoy. Uray siya ka manang. May mayat ngamin no adam-am mo. Wen nga Rod, umay ka. Intag tugaw iti labi ti hotel. Dayta no, di ka pa'y makaturog. Saan pa, manang? Agin nistoryata pa'y Madamdamatan ton ang mapan iti pagturugan tayo. Sana bale, agkakaabay laang mat dagitiin nalada a kwarto para kada tayo. Sige, good night, Jonah. I love you. Ay, unaya. Nag-sweet ka talaga kan ni Jonah, pare. Nagasat ka kan kuana. Tanasingpat kan nagagat. Wen, pari Ramil. Isungarod nga an nadak ti relasyon mi. Gapot adyak kayat ama pasakitak. Ang mga numapukaw ko. Kat dayta tibanag adyak kayat ama pasamak. Jak lakit di maklon no bilang. Madlaw matkit di, nga gininayat kayo. Ay, sapay la kuma. Taklunan nakmatan ni Annalyn. Nabayag nga minan agdat-dato na kankwana. Lalaingam apare. Anyat mom. Amangan no ag double wedding tayon to. Ha? No kasta, adda plano yun ka ni Jonah? Nabayagan na pare. Agur-ornong kami laeng. Ngam itisam ngagbayag. Agkasar kaminton. Naragsakak para kada kayo pare. Katsapay la kuma. Taaddamat kaimudingak iti puso ni Annalyn. Tapno addan tumat love life ko. Sapay la kuma pare. Nagasat ka. Nun ni Annalyn ti maasawam. Nasingpat matlaing dayjay. Akas ki ni Jonah. Dito'y kapaylaang sila, Gemma. Inaklabi it agdigos. Kalpasan na, agar mo sartanton. Sige lang. Ngam, ijayak pa'y lasalas. Nakababain mat no, agyanak dito'y silid mo. Idinto tawan ka mat. Okay lang. Sige, inakagdigosan. Nakasimsim pa dito'y silid na.
Talaga ana urnos iti amin abanag de jay agayim mi ni Jonah. Aguray ka. Kanya dito eh. Basaag man. Diary. Saanan? Diary mat gayam. Amangan no kaguranak no pakibiyangak ti diary na. Nagnagmatan. Nagan ni Alfred tinakitak. Basaag. Ngamjak ang padlaw. Ita ama panagnagak. Nupod na tinabayagan nga atap ko kankwana. Ada ka matgaya man dito salas, friend. Pasensya ka na. Nabayaga ka nagdigos. Naboring ka anang oray kanya. Saan mat? Kayat ko lang kami tiagtugtugaw dito'y salas. Gaputa kayat ko tiagbasa iti pagiwarnak. O sige nga, Rod. Agsukatak labit, ha? Agar mo sartanton. Tapno makapantamutan anasapa iti opisina. Sige lang, Annalyn. Take your time. Kasla tsak makamove on iti nabasak itay. Tsak laing pagarop. Nabayag gaya man nga agayat ni Annalyn ka ni Alfred iti naliman. Anya langan ti marik na ni Jonah agayam mi. No bilang tamaamuan na ti may papan iti daytoy. Anyan. Syakit din ti mariribukan gapo iti naamuak. Mangan ka lang, friend. Inlutok dagiti amok a paboritom amakan. Wen, Annalyn, di nakmakadanagan. Oh, apay. Kaslada kayat mo nga ibaga kanya. Ay, awan. Kitkitaan ka lang, gaputa. Bagbagay mo matgayam ti suot mo. At adang agminar ti kinapintas mo. Kasta ka di? Apay nga rod asaan ang mapansin ni Alfred ti kinapintas ko. Ada ka di bagbagam, Annalyn? Ay, awan, friend. O sige, mangantan, tapno makapantan ijay trabaho ta. Pasensya kan, Annalyn. Di ka nakadwan idirabii. Gaputawan mo't ngamin kadwan ni tatang iji balay no panawa. Awan anyaman na, friend. Sana bale. Adamot ni Gemma akadwak idirabi Ay, nasaya at nga rod no kasta. Kunaklakit din awan kadwam idirabii. Adda ni Gemma, isa adikan agdanag may papan itiday na. Kinapudno na. Kadwain nakmanen inton rabi Nasaya at nga rod no kasta. Annalyn. Naitbag arabiim, aling Annalyn. Umay kamanan pasyaran. Nakababayin samat. At damat gayang bisitam. Okay lang, Manong. Nasaya at kit di ate imay ka. Tapno mayam amo kakankwana. Anya? Manong Ramil, iso ni Gemma. Gemma, iso ni Manong Ramil. May sakadagiti agdat-daton kanya. Naragsakak amakamamukan ka, Manong Ramil. Kasta akmatkan ka, ading Gemma. Sapay la ko ma. Tama kapag siningad ta. Padyak akasta. Gaputa pa nagkunakit, nasayat kamot a tao. Uwan, Gemma. Nasingpot kun nagagat ni Manong Ramil. O sige nga, Rod. Panawan kayo pa dito eh, tapno makapagsarita kayo. Annalyn, itata ka pa ng tigayin mo. Kaya't kumanan ako mustain ti ayat nga idardarirag ko kan ka. Sapay la kuma, taadamot kan sungbat mo. Kinapudno na. Talagang addan sungbat ko, Manong Ramil. Agpaiso, aglunam ka din ti panagayat ko kan ka. Nasingpat ka nasaya at ka at tao. Kan napanagnakakmatan, no kasano ti kinapudnom kanya. Isa sige. Juan, Ramil. Aklo na konti dat-daton mo nga ayat. Agpaiso ka di tinanggag ko, Annalyn. Aklunan na kon. O, apay. Kayat mo ka di nga ibabawi? Ay san, Kakaisuna analpasan na sinumbatan nak. Kat nagururayak iti mano atawan. Ay na, diyak mailadawan ti kinaragsak ko ita. Agsagana ka. Taag kasartan iti kabiitan na panawan. Anya? Apay,
Amom, no kayat kunti pa ikalay sa kan ka? Ne, kunak man no ay ayatan nak. Isungay naklunak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay wita alawas ang napauluan. Love, Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitim direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Di napalabas, binagbagaan ni Jenny ti kabsat na. Alipatan na kuman, tiriknanak ni Alfred, taamangan no madadaal ti panagpapagayam da. Napanmat ni Gemma iti balay da analin, tapno kaduan na ti balasan. Kinabigatan na, nabati ni Gemma iti silid ni Annalyn, kat nabasa na ti diary ni Annalyn. Iti sabali abangir, inaklon ni Annalyn ti panagayat nga idaddaton ni Ramil, tapno mailamang na, ti pudno amarikrik na na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas ang napauluan. Love, Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Annalyn, kunak man ay ayatan nak, iso nga inaklunak. Ngam, apay nga ron, adi mo pa'y kayat ngagkasarta. Gaputa masapul am mo tapay ti tunggal maysa. Tapno awan to ti pagbabaw yan tano bilang. Enjoy yung takit di ti ayan-ayat ta. Sakbay nga agpaitalita iti tunggal maysa. Apay, di mo kaya ti kasta? Ibagam lang ta ibabawi kung ti panangaklon ko iti ayat mo. Ay saan Sige. Bayam, saan ka napilitan no talaga adi mo pa'y kayat? Kat pasensya ka na, no insingasin ko adagos ti panagkalay sa ta. Nasayata da kan, Gemma. Ada good news, anaamwak ita agsapa. Oh, anya dayta. Nakaragragsak kamatan. Pagsayaatan ta ka di dayta. Saan? Ngam pagsayaatan tigayam ta. Ay, talaga naragsaka. Gamin, agayan ayatan damanong Ramil kan Annalyn. Anya? Imposible dayta, friend. Kasano ang maibagam nga imposible? Kat mismo ani Manong Ramil tinang ibaga kanyak itay. Nakaragragsakak nga ron. Kan naragsakak mo't unay para itigayam ta. Nakaskas daw matay ito niya inaramid ni Annalyn. At tinasayaat, urayan ta nga iso mismo ti mangibaga kadata. May mayat matlaan, no baybay ang nga iso ti umuna amang ipadamag kadata. Sa bagay, sigurado, ibaga na kadata dayjay, gaputa agpapagayam tayo. Wan, iso nga urayan ta nga iso ti umuna amang ibaga. Amangan nga min no kagura na ta noon unaan ta. Wan, friend, urayan tangarod nga iso ti umuna nga agistorya, iti maipapan kadakwada kini Manong Ramil. Apay akas tirik na. Kasla nagdagsan. Kasla pa'y kit din jak may pas nagtagtrabaho. Annalyn, adainyag ni Manong Ramil a lunch mo. Atoy oh. Anya? Ngam apay nga may pala nang yan. Adumot ti mabali na pagkatangan dito eh. Apay, pudno ka di nga inaklon mo ti panagayat na? Wan, ngam saan arumbang nga aramidan na ngubing. Ay na, makiwin na swasaksan kan kwa na no kasya na laang. Alaam kit din to inted na. Ay ayatan na kalaang. Iso nga inaramid na tikas jay. Ngam di mo mat kumakagura jay tao. Anya? Agsarita tayo ton madamdama. Masapol nga ibagam kanyak tipod no. O sige, panawan ka pa dito eh. Apay kasya iti reaksyon ni Gemma. Kasladam mo na itipod no ang mapaspasamak kanya. Umuna kayo latan nga agawid. Adapay nga min pagnak, sakbay nga agawid
Okay, Gemma. Apay, Gemma. Adda ka di date mo ita? Anya? Awan. No addaman, maamuan yu adagos. Gaputa awan limad ko ka ni Jonah a best friend ko. May paman iti love life ko. Pudno day ta Alfred. Aywan gayam, ni Annalyn ngay. Jack pa'y mat nakita itay. Ay, imunan arimwar. Ada ka no papanan na. Ay, saor day di agayam ta. Di mat nagtagtagari may papan iti baro a love life na. Bayamlat ta. Amang ano saan pa nakasagana amang ibaga kada kayo. Sige nga ro, Gemma. Umuna kami kini Jonah. O sige lang, sana bale. Ado pa'y ti jeep a paglugana. Anya ka diti ko na mapagsaritaan ta. Apay amasapula dito pa restaurant. Tapno maibagam tipod no arik nam kanyak, Annalyn. Anya ka din na itang ibagbagam. Di ka maawatan. Pudno a best friend ko ni Jonah. Ngam agpagayam tamad. Nasayat ka agayam. Kat rumbang laang agbalinak mata nasayat kan ka. Talaga adi ka maawatan. Anya ka diti kayat mga ibaga. Pakawanan na. Lodyak na igagara a binasa ti diary. Idi imbati nak iti silid mo. Anya? No kasta. Amo mo ni. Uwan, Annalyn. Kat naklaatak iti dayjay anamuak. Diyak pulos impagarop. Anabayag gaya man nga adalimad ariknam ka ni Alfred. Pangaasim, Gemma. Di mo ko maibagbag at may papaniti dahito ka ni Jonah. Sigurado ang gurang anak dahito. Ngam, kinabaalam, tinakipulapol kadakwada iti manu atawan, apulos adida nadlaw, tipudno ariknam. Gaputadyak kayat amadadaal ti panagpapagayam tayo. Kat nakasagana ak ngagsakripisyo para iti dahita. Ngam, masaksakitan ka, saan ka di? Aklon, ngam kabaulak nga ito rin. Nasaya at apagayam ni Jonah. Kadyak kayat amapukaw ko. O sige, ipapantan akasta. Ngam, nangiramraman ka pa'y matmanan iti sabali. Ha? Inaklon mo ni Manong Ramil nga oray saan mo mat nga ay ayat. Sigurado, masakitan mat dayjay no maamuan na dayta. Kunak namin no maibawing ken kwa na tirik na no aramidak ti kasta. Ngam, saan magayam? Denggam ko matibalakad ko, friend. No talaga nga awan pulos panagayat mo ka ni Ramil. Makiwin na suwaskan kan kwa na. Ad-adda ang masakitan jay tao. Nuluklok ko lagayam. Tiyak ang muno ka sa nung aramidak ti kasta. Amok anapod no ti panagayat na kanya. At sigurado ang masakitan iti husto no aramidak ti kasta. Nasaysaya atan ti kasta. Ngam ti pang namnamaam iti awan. Pare Alfred, aginom taman kit di. Pangliwliwak iti bagik. Ne, apa yan pare Ramil? Itamang pa'y nga ginom ka. Adda ka di parikot? Nagapa kayo kini Annalyn? Saan pare? Ngam, nasakit lang tinakam ko. Tapay. Gapo ka dita saan asweet ni Annalyn kan ka? Saan aday ta, pare? Puno, inaklonak. Ngam pulos mat, ajak marik na napatagakan ko na. Kinapuno na. Sipud na gayan ayat kami. Awan pa'y pulos na gustuan na, nga inaramid ko aparakan ko na. Anya? Di na pa'y kayat asuko na kadi opisina da. Ibain naksa, gaputamay sa akla nga manalon. Ala, gusto day ta na panaginom mo. Agsarita kayo ana imbag kini Annalyn, may papan iti day ta abanag. Gemma, nadamag mo ka din ti may papan kadamanong Ramil kan Annalyn? Nga, anya? Naamo kamin, asaan da ka no anaragsak, gaputa saan ka no nga ayaton ni Annalyn, ni Manong Ramil. Kasla mamati aksan. Anya? Apay matakas na tinaybagam. Kasano, kanayon kano ti panangawis ni Manong Ramil kan ni Alfred, tapno aginumda. Kat
Di ta na nga ibagbaga ti sakit tinakam na. Anya? Pudno ti kunak best friend. Kinapudno na. Maasyan pa'y kanon ni Alfred ka ni Manong Ramil. Gapoy ti kas di adjar na. Ay, no amumla ko matipod no mapaspasamak. Kaasi mo ti Manong Ramil. Kasaritak tuman ni Annalyn. Apay nga takas di ti jar na. Ah? Ay, uwan nga ron. Sige padasam to akasarita. Ngam no siyak. Mabainak ang makisarita kan kuana, may papan iti day taabanag. Pangasim, Annalyn. Ibagam ko makanyak. Noan niya tipod no ariknam. Iti mano abulan a panagayan ayata. Diyak pa'y pulos na rin na ti kinapatagkukan ka. Marigrigatan akon. Diyak la ko man agtagtagari. Ngam talagang amin amarigatan akon. Pakawan anak ko, Maramil. Ngamjak mo ting gagara. Maasyanak lang amin kan ka. Gaputan na bayag kan ngagdatdaton kanyak. Impagarup ko no masursuro ka nga ayatan. Pakawan anak. Gaputasan kaya makasta tinapasama. Nagsakit na ito anam mo ka. Nga manyangay nga ron. Awatak latanti kinapudno. Kat agyaman ak. Gaputa inik ka nak iti gundaway. Amang iparik na itinapudno apanagayat ko kan ka. Sapay la kumata mapakawan na, Ramil. Ay ayatan ka unay, Annalyn. Katapnosan ka na marigatan. Sige. Itad kunti waya-wayam. Agyaman ak unay, Annalyn. Masya na kunay kiniramil manang. Kasano da ito yan? Nang pasakitak iti tao ang nakasaysayaan. Noan niya nga minti inararamid mo Naman niya nga rod, nalpasan. Inton maminsan, amerisam anaimbag dagiti agbalin a desisyon mo. Tapno awan to ti pagbabawyam iti uri na. Wan manang. Katsapay la kumata masarakan ni Ramil ti pudno nga ayat para kan ko na. Aginunta, Alfred. Nagsakit. Inayat ko itinapudno ni Annalyn. Gamapay a pinasakitan na. Adda ka dinadagsan a basol ko. Iso akas di tinapasamak. Di kagsaw iti kasta, pare. Nalabit asaan ada kayo ti agkagasat. Patib karam tiriknam. Di mo itulog, ama perdi ti biyag mo. Gapoy ti daytoy anapasamak. Nagsakit lang amin, pare. Nagsakit lang, unay. Ala, gusto daytan. Itulog ka ng gibalaya. Nabatag kan. Bebe anak na ilan, pare, Alfred. Kaya't ko pa iti aginom. Tapno makalipat ak. Kaya't ko ang malipatan ti saam ang marikrik nakita. Naimbangag sapam, Annalyn. Kumusta kan? Oh, Gemma. Anya ter aramidom dito'y balay. Awan mo't nagtulagan ta pa pananta ita Sabado. Pastor kan nakpay matagayam. Ah? Sige nga Rod, sumrak ka. Dito'y unag ti pagsaritaan ta, friend. Oh, at iti Diyos. Agpalamiis ta kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman ak, Annalyn. Kaya't ka lang ako mustaan. Kumustan tiriknam? Okay ka kadilaan? Kinapudno na. Makunkonsensya gapoy tinapasamak. Amok ang nasakitan iti kastonay ni Ramil. Gapoy ti kasya napasamak. Ngam nasaysayatan ti kasjay. Ngam ti agpadpada kayo ang masaksakitan. Sapay na kuma. Tamakasarak to iti babae aparakan ko na. Wan gaputan na saya at atao ni Ramil. Patsyak ang makasarak tumatlang iti babae amang subad iti napudno nga ayat para kenkwana. Gemma, naamam ka din ti damag maipapan kada Annalyn kan Manong Ramil?
Ti ka di panagwin na swasdan? Wan, apay nga ta, manupay la abulan ang nagkarelasyon da, ngam nagwin na swasdan adagos. Noong mong lakom ha. Uy, napauli magkamatan. Apay, amom ka di tirason no apay ang nagwin na swasda? Ah, ay saan? Jack amo no apay. Ay, no kayat mo. Kasarita ta ni Annalyn, may papaniti dayta. Kasla mabainak samot nagdamag may papaniti dayta. Kasla ngamin nagbaliwan ni Annalyn. Kasla saanan akas itisigod nga open ka data. Jack man amo, nalabit. Nga damot rason na no apay akas jay. Wala, ag lunch break takit din. Oh, dayayan ni Annalyn. Agpaypayapayan. Intayon ag lunch. O sige nga, Rod. Mariknak magket di ang mabisina kon. Inta nga, Rod. Oh, Annalyn, anda ka man? Alfred, mabaling ka din agsarita ta. Adala na patag nga ibagak. Oh, sige, Omega. Sumrak ka pa eh. Omega, agtugaw ka. Agyaman. Dapat agsakit di tigagaram eh. Anya ka di dayta eh. Alfred, pakawanan na ko. Namjak yung gagara ti amin. Apay ngagsangit ka. Kan, anya ti kayat mo asawen. Anya ti saan mo nga inggagara. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napaulwan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitim direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kinasarita ni Gemma ni Annalyn. Maipapan iti panangaklon ni Annalyn ken ni Ramil. Kat dita nga inaklon na, anabasa na ti diary tinaududi. Kat dita, binagbagaan nga rod ni Gemma, tigayim na. Lupa inaklon ni Annalyn ni Ramil. Marik na ni Ramil, ti kinalamiis ni Annalyn, kenkwana. Kat gapo iti dayta, naging inom, ti baro. Iti may sang aldaw, napan ni Annalyn, iti balay da Alfred. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Pakawanan na ko, Alfred. Diyak yung gagara ti amin. Diyak maawatan, Annalyn. Anya ti kayat mo asawen? Diyak kumakayat nga aklunan kan ka ti amin. Ngam nagtagsan ti barukong ko. Diyak muna niya ti aramitek. Kayat kong aklunan kini Jonah. Ngam diyak kayat nakaguranag. Nasaya at pagayam ni Jonah. Diyak kayat na masakitan. Pangasim. Ibagam nun niya dayta. Lupay kasla maawata kung ti kayat mo asawen. Kayat ko nga gapo amis mo kan katipod na. Dungag ka. Ibagakan ka ti amin. Kat sapay la kumata maawatan na. Sapay la kumata di nagtuguraan. Kalpasan nga aklunak kan katipod no ang marikrik na. Gemma, apay ang nagdardara sa nagawid ni Annalyn? Itaman pa'y? Ay, Jack amo. Basta nag-time out kat nagdardara sa pimanaw. Di nakpay nga rod pinagunyan, idinto alinabsan nakpay. Ay, anya nga tati mapaspasamak iti dadya agayam ta. Adan samot parikot na adi na ibagbaga. Wan na rod. Tinasayaat, kasarita tanto tapno maamuan tano apay. Wen man, madanagan namin para ka ni Annalyn. Nasayat agayam dayjay.
Iso arumbang laang nga agbalintamot anasaya at kang kwana. Dahil ti si Bubo kalaki na po no, Alfred. Saan ang nagbayag ti relasyon mi ni Ramil? Kaputa si kalat na tininaon to'y puso. Jack pulos ni namnama da ito anak mo, Annalyn. Pulos asaan mi anadlaw da itakan ka. Kaputa Jack kaya't ang madadangil ti pa nagpapagayam tayo. Iso ngayong karkarigatak ngayon limat ti amin. Jack amo niya ti sawak. Hindi ka madanagan. Inaklon ko kan katipod no arik na. Ngamawan ti sabali akayat ko asawan. Nagdagsan lang amin ti barukong ko. Kayat ko ngayibkas. Ngam agpatinggalang dito'y. Sapay la ko matadimon dakdakamatan kini John at tinagsaritaan ta. Jack maikari da ita, Annalyn. Amumat apulos nga awan ilimlimad ko kankwana. Kasta ti kinapudbik iti relasyon mi. No kasta nga rod. Bayam asyak to mismo ti mangibagakan ko na iti may papaniti daytoy. Sige. Ngam pangasim ta saan mong abay-bayagan. Juan, ikarik Alfred. Ibagak daytoy kini John na iti kabitan a panawan. Saan ka di nga umay ni Annalyn ita, anak ko? Saan siguro, tatang? Awan mo't ngamin timbagbaga nga umay ita. Apay tatang, kailiw mo ka din yung manang Annalyn? Anya? Ay na, surunin nakman ako nakon, Lorraine. Nagubing meten ngay ni Annalyn nga agbalin amay kadwa nga inayaw. Katawan mo't dakas na no bilang, tatang. Saan ka di, Lorraine, ading ko? Ay na. Nagduaan dakmeten nga agkabsat. Panawan kayo man lang, dito isalas. Hala, masurun samot ta ni tatang, Lorraine. Saan, manang? Nakaisam tupay ni tatang apimanaw. Adto'y ti Diyos, Annalyn. Agpalamiis ka pa'y, kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman na, Gemma. Aguray ka. Apay alimlim tagdagi ti matam. Nagsangsangit ka di? Gemma, Oh, apay ngagsangit ka. Ano ti parikot? mapakawanak nga ta ni Jonah. Numaamuan na ti limad arik na kini Alfred. Ano ti kayat mo asawan? Apay, kayat mo nga aklunan ka ni Alfred ti pudno? Kinapudno na. Inaramid ko dayta. Nagdagsan una yan ti barokong ko. Kaputadyak mayibkas ti pudno amarikrit na. Anya? Kat, anya ti ko na ni Alfred? Gimura ka di? Kayat na nga aklo na kini Jonah ti kinapudno. Ngamkas na jak mat kabailan. Jak langit di maaklon no kaguranak ni Jonah. Kapoy ti daytoy apanag. Kat, anya nga ro ti planom ita? Jak mo. Kayat ko ti makapagpanunot iti husto. Ngam, agtong palak iti kayat ni Alfred. Mapan ko kasalita ni Jonah. Kat ibaga kamin kan ko na tinabayagan na palimad ko. Sigurado ka? Ka ba alam? Masapol, friend. Aklunak no anya ti ibunga da ito'y naramitan. Ngampat niya manwan na saan. Tiyak inggagara ti amin. Tiyak inggagara ni Alfred ti inayat ko itinapudno. Nay, Alfred, apa kasta ti panangkit kitam kanyak? Handa ka dirugit iti rupak? Takas taunay ti panang pereng mo kanyak. Awan, ngam adala na lagip ko. Anya nga iti malagip mo? Ti sana nagbayag a relasyon nyo kini Annalyn. Anya? Ne, apay mo't analagip mo mananday ta. Umay ka man gid di, inta ginom. Pasensyakan pare. Ngam madapag nami ita kini John.
Iso adi ka mapatgan. Kasta ka di. Ay, sayang. Agmay-may saak man gaya man na mapanaginom. Pasensya ka na talaga, pare. Sana pala. Kumuyog aktukan ka inton maminsan. Ikarik day ta. Sige lang, pare. Yan na. Makapaapal ka mat. Kuma, adan tumot tan love life ko. Akas kada kayo kan ni Jonah. Oh, apay Annalyn, saan mo ka di ang magustuhan ti linutok ang masida? Kasla saan kamot ang makapangan? Itay ka pala nga nakasango diti lamisaan. Ngam di mo't makmaksayan data nagbasit ang makan, nga inkargam dita platong. Manang, naimas ti makan. Kinapod no na. Paborito ko dito eh. Saan ka di? Ngam, Oy, di kag sinaay diti sangwanan ti panganan. Ala, ituloy mo kit din ti mangan. Agsarita tanto inton madamdama. Nagado ti tao ita dito'y park, Alfred. Kasla, adapay si bubukal a pamilya, oh. Sigurado akas tanto matibuklan ta a pamilya. Naragsak, kandakkel a pamilya. Anya nga tati mariknana. Numamon na ti kinapod no may papan itigayem na. Hoy, Alfred. Nakaululi magkamot dita. Apay ka di. Ada parikot mo? Ay? Anya itahin ti bagbagam? Anya kamot ton. Itayak pa lang asumanao. Ngam di mo matgayam dengdenggan. Makapasakit kamot itinakam. Adan samot ton sa bali ang pampanunutom. Iso akas taka. Anya? Awan, adala na lagip ko. Nga mamom, ad-adaga mga agminarti kinapintas mo, no agmisuot ka. Anya. Anay ko, agkidil kamitin. O may kakid din, ituloy tantet pasyar. Kaya't di ka madanagan. Si kalaang ti pampanunutek, kan linaon to'y puso. Mamati akmot keti. Aglamlambing laang Alfred. O sige, agpasyartan. Adupay ti kayat ko pagpasyaran itangaal daw. Annalyn, agputno ka man kanya. Ada ka di parikot mo? Apay kasla sa bali ti tigtignay mo? Kasla ka na yun anagadayo ti turong ti imatang mo. husto ka man. Talaga mariribukan ako na eh. Apay, anya ti pakariribukam. Diyak nalapdan tirik na. Inaklon ko kin ni Alfred ti pud na marikrik na para kan kuan. Anya? Apay nga inaramit mo ti kasta. Ang mga no bumabati pa nagkita ni Alfred kan ka, gapo iti kasi nga inaramit mo. Man, Kat, duwada ka di ka ni Jonah nga agdangdangag. Idi imbagam teriknam ka ni Alfred. saan man ang nilang Alfred tinang ibaga. Mabutangak ngamin ang mga nukaguranak ni Jonah numaamuan na ti amin. Ay, oo, na yun ti kasta nga inaramid mo. Pinasayaat, ingkakasarita ni Jonah itamatlaan. Ipudnom kan kwa na ti amin. Agbalin ka na pud ni tigayim mo. Nga oray na riga. Ayan ni Jonah, Alfred. Kunak man no dua kayong ada dito eh, iso nga inawis na. Saan ko akadwa ita ni John eh? Adala ang napatag nga ibagak. Isong inawis ka. Ha? Anya dayta? Napatagsakit di unay ah. Gaputa oray la inawis na dito yung restaurant. Sapay ko matadi ka aglibak, Gemma. Anya ti kayat mo asawan, Alfred. Adda ka di amom. May papan itipod no arik na ni Annalyn kanya. Ah, nakaamom iti dayta. Inaklon na kanya kidikalman. Nakuna na anadagsan ti barukong na. Iso aday jay. Ima ije balay kat kinasarita na. Adda ka di amom may papan iti dayta.